barikwerundanira hansi y'ekibina cyabe cya Fort Portal City Ghetto Association abantu barundana ibintu ebirumwe bitabo amakaramu enkito hamwe na n'ibindi binji na bwanyuma babihereza abana barukutura mu ghetto umurembo Fort Portal nisaba nabo abatakejumbire campaign yenu bijya batwiteranizeyo sobole kusoroza ebitabo bikumara korora twayamba abana batalahansi ya 13 cyo muhendo Henry owabinje barukumanyanka Atomu the Ghetto Storyteller kandi umwe omubebembire hureji nazira ngo bine kigendererwa eco kwera abana baruhika umurumagana 3 tutukugarukiraho antongera no kuhondera amasomera gatalagamu na gama ghetto leta union aga government korora ngo abana banakumuno tababanyigiriza korora baba saba school fees undiki sente nyingi muno ntubahondera korora twabazana administration za masomero korora abana banu babalekeramu abana basobora kusoma campaign twagitanduka umwako guhoire bete ebirunge byeresero abana baliyo nabasoma kandi kwataha mwana ntumurorera paka aliyo nasoma tubaina nkaito tubaina socks tubaina seti zokoze isamyo tubaina pen tubaina penso konkaba nibagira ngo tubarukoma hakuhera abana bo mu ghetto bonka nguna n'abantu bakuzire abatine ciyamba abo mu ghetto nabahwera tugambereho na nabazire abo abana babo bahwerirwe obo munalemese bwa muga ansonga yabana kubarorera kuba nimba ni saba ine kulya bene kwake tunusanga kusoma ine ko kunalemese bwamu usanga ni kitabu nikibura amakuru agagasha kwa Jonathan Tsingwire.